Tang, lo dari mana gimana? Main PS. Hah? Main PS. Yang bener lo. Iya, main PS sama teman. Jangan bohongin ayah lo. Enggak, ora. Jangan sampai kayak orang-orang lo. Gue di sono no rame-rame no bocah no. Main bacok baik. Agak. Sini Main PS sejam kemarin. Cuma tuh melakukan kentut, lagu-laguan tai. Suka jadi gangster, segala ya apa jangan ngikut itu. Iya, ya. Ya tuh, kalau main babat parang itu dulu buat gabatin padi. Dia segala buat babat badan orang, perut orang. Buset deh. Agak. Yang ngikut-ngikut. Iya. Yang nyusahin itu. Nyusahin orang tua, nama baik orang tua. Iya. Lu kan pada di sekolahin. Sama orang tua lo pengen melek-melek ya. Keringat sampai ke bol-bol buat lo. Kalau dibilangin sama orang tua udah ngerti nggak apa sih? Ya, mau jadi apa emang lo? Dengar kagak? Dengar. Sini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye.